Shabu fundi hotsolate mrumsha hangu ya lorongo wa langi ya nyunyi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Dégueulasse plus que la glace. Oui, c'est dégueulasse plus que la glace. Non, c'est dégueulasse plus que la glace. Yani imagine ni ukensi ngolo wenawo wala ubusu chéri. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Non, ça fait mal. Wadi wambo malade de vibration. Angarjo utamba zentente. Ya malade de vibration nda hibo fundi. Malade de vibration yesi nguna rihifadhi no wade unu wa malade de vibration. Ununjia hakuho manahoni nguna rihifadhi. Haibu. Umenyeze ndola, umenyeze twabia zaho wana, umenyeze ndola zaho wadzadze no wana shohatu. C'est la galère. Malade de vibration. Malade de vibration, c'est une maladie très grave. Yenda hivi, une maladie de vibration, zinonde ze telefoni, kazi tudo sone. Bofu. Yarende. Tukutahani muzise, yeba zinungudo julanda. Telefoni, za unafiki, kazi tudo sone, zitoba kari mwa silence na vibration. Alafu eka isone ivibre, zerohonga ze vibreo, ngazibali wao hata homshanani. Hayo. Lumshanani? Oh la la. Telefoni ngu belwa ta homshanani. Telefoni ngu yedo komelwa bana masha. Telefonati lwa kodi. Gazibu lwa uhemaya. Mpaka ndemaya haheyo ya waye. Dangereux. C'est ça le pays. Qui détruire les mariages et détruire le comportement des jeunes malades de vibration. Yes, mkuna rahifadhi no wadi unu. Auka la hawla wa la quwwata illa billah. Sha anubo fundi mzade ujorege telefona hemruma hahe usidwaze hiyo ye telefoni yedo vibre mna hindu mrumshado anza ikome ngeko hamabala mruhare mwa jahannama hamabala tulari mwa jahannama khalidina fi kanga unjura mbagora yo hambe ufanya eure Nike telefoni malade vibration ye telefoni ti vibre ye vibre ya bobasi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Shaba ukweli fundi wetu rema uko batu zitoka sur place uto kanza kote uto shezora mbao la fumrie parwa yake yaba dorongo walangi mratsohelewa balangwa bwedi lingwa rongo wa ulangi za nyunyi langue de oiseau des langues zirongolo harimaze malade vibration wallahi langi za majabu zitona fata mkajiba langwa mboje hizo zo jeshi le kause kumwazandele na jumba mali nabia zundo ziju ile mhawambe yabo aje Jean telewa yabo telewe mana wende telewa sebo je te rappelle oui c'est bon yabo yo langue Jean auka yo langue minjele ozo minlo akote ba minjele yo langue de oiseau shamambia elanga junziro mesinga ngebdumbe de maternelle ya wazo ngemri yejue oui, d'accord, c'est bon, Felewa. Je te rappelle, c'est langue des oiseaux là. Et nous langue ya nyunyi bunkana baraka. J'ai compris, d'accord, oui, et yabo hukamba jani, yabo yo langue jani, yo c'est langue de vibration. Yabo fundi ngore konseyo kananga bonafiki buhari. Tujariheza baya bola bure. Oui, ngabo unafiki bwana. Emana utosubuti wa rongo wa langi. Raelewa, mrumshenga kote ya tselewe. Mrumenga kote ya tselewe. Ekaiyo ndongo zako li ujoka welezi. Sharangu sirlo bani mrumshe. Ya tselewe mbaba. Emwana, abo iyo malade de vibration. Sha awakade halabo fundi abngibida tu watoto. Rudo watunda. Mwana mtiti balanga utandani nge balanga utamba oui mzazi hasana yeleweze nonge mwana ambaye balata jamais bala mrasa joka uhasa bas uhasa hafu yabo bas uhasa hangamia anjari mwaelangia heze nyunyi yabo mwana wakenza mwana waseza balala lota ndani mzazengo bala gushutsu asanjabo ngotoishia ngurongo ngujoka papa henguishio mbaba henguishio basi moto asanjaru mwazelangi oui c'est ça oui d'accord t'appelez oui demain je t'appelle oui je compris d'accord oui et abo oui shaize wizo abesabu kadi sene shata oui
rungo wa rongo swarishie ejibu ya telefoni rungo arishie bo shonga ndola zinji zimengi ngazibaliwa unja ho mshanani ze telefoni yedo komelwa bana mashaka yedo sulwa ye conseiller ha obufundi ngori conseiller ifanye na mimi tujumnika ni conseil mbati zikome hayo habari tulizikomea wallahi la ekande zamaze conseiller hangu kairi mbato zila ze telefoni za hondro mahanyu ni ze telefoni za hondro shahayi shabu fundi hotsolate mndu mshahangu yalurongwa langi ya nyunyi c'est dégueulasse njahara wale mndu mshahangu ili mndu atiswani uwadi wakriz yatiswani uwadi wakardiak kairi mndu yatofanya hamaka tujwa mbanongo jiro duniani mndu atsojidiwaza ya yenshi ya amini mungu yatawakalibu mungu juu rahono mndu anzado zitunda emana mwedo tunda ngamjure mwani kriz ngamjo ufara husikuwe jaji ngamjo mwati jo fabure hamndu ya hafili hana mndu aji okay en plus yele idea hawa yonde idea hangu shabu uternike yobahi durumia baho mimi semo ide mrati jankete wondo bengwa mboje mratu natumlawa samposa mro hafili hene mwana mro hafili hene sodawo mro wono ye telefoni vibre wanjia message mrati jankete ishondi ne shanja wondo beanja mrati jankete zabarinji wallahi ngojo shi normal shekanga mwanzao mndu ya do tunda ze telefoni ngamjore mwani cardiac ulanga mado wanza maji mema yanza rutuba sharoho nje matinde ya heya ya jua ya jusa sheifuba yezi ngoza hanguzi wangu haishona kodolisiwa ima kaulu ya hangu ya nyongo haizona kodoishia shatide ankile inonganza wo waswia nafikira nje mayo ibalia maisha ya joka bora shatinde